Ini dia guys, isi babi tadi yang telah saya potong. Kita masukkan rempah dia, kulat shiitake, segala bawang, masukkan semua sekali. Kita pekat cair. Garam memutus sebab pasal kalau tak masuk kan guys. Kaul. Yeah. Kita isi dia dulu guys. Saya potong-potong dia. Ini dia guys. Cantik kita nak potong-potong dia. Lama. Terletak. Ini dia guys. Saya guys cara apa